govorimo o artemitsko negiranje da je Sveti Marko Efeski ljubio ruku papi, dakle ne odustaju, pored svih jasnih izvora i savremenih prevoda. Napokon su se javili, imajte u vidu da je ovo stari moj tekst, napokon su se javili artemiti glede mojih tvrdnji da je Sveti Marko Efeski ljubio ruku papi i nazivao ga Svetim ocem. Ovaj odgovor je sigurno pisao Marko Pejković, čovjek koji ima talenta za jezik, ali ne i dara razmišljanja. I bio sam siguran jer izgleda da je u meni duh proročki, da će odgovor stići kada najviše imam problema, odnosno za vrijeme selidbe i sređivanja boravišnih dokumenata. Ovo nam je nekad po svoj prilici jubilarna 20. selidba. Posle 16. sam prestao da brojim. Nemamo internet pa sam uspeo da skinem Markov odgovor. Odgovor je začuđujuće neokićen bljovotinama, tako da me ne naziva ustaškim fratrom, aluzija na fra Majstorovića Filipovića, mada Papa Jovan Pavle II nije toga pošteđen, tako da imamo samo etikete na moj račun: ekumenjara, izdajnik, falsifikator, neznalica i sl. Mogu da potvrdim da sam ekumenjara i izdajnik koliko i efeski svetitelj, ali ne i da sam falsifikator i neznalica. To nigde iz Pejkovićevog odgovora nije pokazano. Najpre, ja original nisam mogao manipulisati, a tekst sam prevodio kako jeste, dok sam interpretaciju dao naporedo. Kome se isto ne dopada, presavije tabak i napiše svoje mišljenje. Da sam neznalica govori neko ko je otprilike 80% mog teksta prepisao ili prepričao. Zahvaljujem se pak Pejkoviću što sam saznao da postoji i ruski prevod Siropulosa. Jednoj pak dami, zahvaljujem se, čiji identitet ne mogu da otkrijem, da postoji i prevod četvrte sekcije iz, sad ću ga zvati Sir, zbog skraćenice, da ne izgovaram stalno Siropulos, a Marka Pejkovića ću zvati MP. Dakle, Siropulosa na engleskom, a za kritičko izdanje sa francuskim prevodom sam saznao nešto pre. Ja sam pak koristio prvo štampano izdanje iz 1660. godine koje sadrži i latinski prevod. Već sam napisao kako će artemiti, pošto poznajem sektašku psihologiju, ovdje ih stavljam u koš sa Jehovama, Pentićima, Subotarima i slično, početi da se vade na terminološku maglu. Oni na argumente nisu odgovorili, jer ako se odgovara na argumente, onda se oni mogu i vagati. I tu nastaje problem za artemite. Dakle, elaboracija ne može da bude racionalnog tipa. Ona se u svakom slučaju raskrila samo kao obsesivna. Da imamo posla sa osobom koja ima ozbiljne psihološke barijere koje onemogućavaju da bespristrasno čita knjige. Da pomenem, ovi likovi se raspravljaju sa mnom, ali ne linkuju moje tekstove na njihovoj Facebook stranici, da se ne bi slučajno neutvrđeni u artemizmu sablaznili, dok ja redovno prenosim njihove kao što ih puštam da pišu na mom zidu. 1. Pozdrav i ili poljubac. Ostavljam sa strane sve artemitske nebuloze oko ekumenizma i argumente ad hominem. Samo bih se na suvo, oprostite na izrazu, osvrnuo na Pejkovićevu argumentaciju. MP veli: videći da Papa ne želi da se odrekne jeresi, Sveti Marko je pobegao sa sabora. Ova izjava je verovatno posljedica toplih dana koji su sada u Srbiji. Nikakvog bežanja nije bilo. Marko je samo molio imperatora da ga ne prisiljava da potpiše uniju i to je sve. Imperator mu je obećao pomoć i da će ga zaštititi. Nije ga pak otpustio. Sir je potpisao sa ostalima uniju i opisuje tu svoju volnu dramu, dok Marko nije potpisao. Na svečanoj liturgiji ujedinjenja istočin su se poklonili, metanisali i celivali ruku papi. Imajte u vidu da sve ove reference imate u mom tekstu, dakle citira se knjiga i citira se paragraf, dakle ništa nije pričano na pamet. Posle toga Papa je tražio da sudi Marku,
ali je imperator, koga Artemiti blate za ekumenizam, odlučno odbio taj zahtjev i rekao papi da se ne meša u poslove istočnih. Pobegli Marko, valjda njegova ektoplazma ili duša prema Artemitima, ide i klanja se proskino, latinski reverencija, papi, a na kraju će zajedno sa imperatorom otići u Grčku, potpuno normalno. Šta više, bit će mu ponuđeno i mjesto patrijarha, ali ga je on odbio. Ove halucinacije su proizvod talibanizovane svesti i pogrešnog tumačenja pisma, 2. Jovanova 10.11. On veruje da se može ići jeretiku u kuću, ali ne i primati ga kod sebe. Citiram, nije Sveti Marko dočekivao papu u svojoj kući, nego obratno, zaboravljajući da u tom stihu stoji i da se jeretik ne pozdravlja. Sve suprotno onome što je Efeski uradio, no režirajući svoj film, a ne sljedeći istorijski izveštaje, MP mora da izmisli kako je Marko pobegao sa sabora da ne bi gledao jeretike. Ne mogu da ne primetim, ako bismo gledali kao MP, kako licemjerstvo nam se pripisuje. Naime, idi, jedi i pi kod jeretika, ali njegovu svoju kuću ne gosti. Nevjerovatno pravilo. MP nastavlja, citiram. U prevodu su ključni grčka imenica aspasmos, ja je pročitah ovako, on kaže aspasmos, i latinski glagol salutare. Riječ aspasmos jeste pozdraviti i dočekati. Čovjeka je moguće pozdraviti i dočekati riječima u lice ili pismom, naklonom glave, rukom preko grudi. Također i poljupcem, coke coke. Ali ako se jasno ne naglasi da se radi o pozdravu, riječima u lice ili pismom, naklonom glave ili poljupcem, može se jasno tvrditi samo da se radi o pozdravu i ništa preciznije od toga. Postoje još dva konteksta kada imenica aspasmos i glagol parnjak aspazome zadobijaju značenje poljubca i poljubiti. Dakle, kroz kontekst posredno i uslovno, ne i bezuslovno. Prvo, ako se ove riječi upotrebljavaju u kontekstu vršenja liturgije kada klirici pozdravljaju jedan drugoga, onda takav pozdrav može značiti i poljubac. Drugo, kada se jasno istakne da se radi o bratskom crkvenom pozdravu, onda vrlo verovatno, mada ne i izvesno, kao u slučaju liturgijskog poljubca, također možemo govoriti o pozdravu kao poljubcu. Evo je koliko se otvorio bio ovdje naš Pejković. Ovdje imamo klasično sektaško igranje na kartu polisemije, koji onda izvlači iz šešira značenje koje im odgovara. Međutim, situacija je jako banalna. Grčka imenica aspasmos, a ne aspazmos, kako veli ovaj stručnjak, i glagol aspazome funkcionišu kao u srpskom. Znači pozdraviti se, ali i poljubiti poljubac. Ali, što je u našem slučaju bitno, pozdrav koji je bio sa papom ne isključuje grljenje i ljubljenje. Ta tenzija i dovodi našeg MP do psihičke dekompenzacije. On ne može da je izdrži jer ne može crno na bijelo da pokaže kako nije bilo ljubakanje i grljenja. MP zaboravlja da stih koji je naveo 2. Jovanova 10.11 govori da se ne pozdravlja herin, here, na latinskom bi bilo ave, jeretik, a kamoli da se pozdravlja u smislu aspazome. I sada, kako našeg sektaša, koji ne čita pažljivo moje tekstove i tamo izloženu argumentaciju, kolje bratski pozdrav, on veli, citiram, premda je patrijarh u svoje ime papi prethodno ponudio bratski pozdrav, papa se o tome nije izjasnio, nego je samo uputio finalni poziv Grcima da dođu i učine pozdrav naklon. Kraj citata. Da se primetiti i silovanje ne samo smisla, nego i srpskog jezika,
pa se na neprirodan način izražava učiniti pozdrav. Patrijarh, kako sam rekao u prethodnom tekstu, insistira da se ljube ako su braća bratski. On neće ljubiti papuču papi, nego će se kao brat ljubiti sa njime. Ali znamo da se braća ljube u obraze, ruke ili u usta. Ima kod Svetog Jeronima gdje piše Rufinu i veli da jedva čeka usta da mu izljubi. Nije bio gej. A kome čita ove dosadne knjige, neka se seti scene iz filma Ime ruže. Braća se ne pozdravljaju klimoglavom. U Novom Zavetu taj poljubac se naziva ljubavnim, 1. Petrova 5.14, i to redovno pozdravljanje, a spazome, uključuje taj celiv ljubavi. Pa kaže tamo, a spaseste alilus en filimati ahapis, koji nije bio alegorijske, nego bukvalne, praktične prirode. Zašto nazivam MP obsesivcem? Zato što on susret sa papom ne opisuje kao bratski pozdrav, jer je tamo nedostajala reč bratski. To za njega znači da nije bio bratski susret. Kao kada bih ja pozvao Mihajla na zečji gulaš i u sljedećoj glavi kažem kako smo večerali, ali kako nisam rekao da je bio zečji gulaš, to znači da nismo jeli zeca. Naš MP brka književne žanrove. Sir tekst nije birokratska notifikacija svega što je urađeno i rečeno, nije bio pandur. Rasprave sa sabora su samo prepričane u nekoliko rečenica, ali se i na osnovu toga vidi da mi dokumenta rasprava iz drugih izvora imamo kao autentična. Ovo je dovoljno zdravo rasuđivanje. Pozdrava mora da bude. Protokol je zahtevao ljubljenje papuče papi, patrijarh je to odbio i predložio bratski pozdrav. Da je papa odbio bratski pozdrav, onda do susreta ne bi ni došlo. Po besmislenom MP čitanju ispalo bi da su se papa i patrijarh pozdravili bez pozdrava. I onda MP ne pada na pamet kako to da istočni arhonti ljube papu u obraz. Papa se ljubi sa buranijom, a ne sa vladikama. Po MP istočni su toliko ponizili papu. Ovo je što veli Ištvan premudri ludilo mozga. 2. Klanjanje. Problem je što je ceo susret uređen prethodnim protokolom. Istočni i zapadni su se dogovorili kako treba da ide pozdrav. Tako se patrijarh izborio da vladike i stavroforni arhonti ne ljube papuču papi, nego da mu se poklone. Ali kad Siropulos ulazi da se pokloni papi, onda vidimo šta taj poklon podrazumeva. I tada su uveli nas, stavrofore. Poklonili smo se i mi, papi, poljubili ruku koju nam je pružio i desni obraz. To je citat. Sve serije po 6 osoba klanjaju se papi na isti način. Protokol se ispoštovao, pa Sir veli da se sve odvilo kako je bilo ustanovljeno. Istočni se klanjaju i pozdravljaju papu na način kako ga je Sir opisao. MP je pokušao da izvrda i drugi grčki glagol proskineo, želeći da kaže kako on označava klimoglav naklon glavom. To jednostavno nije tačno. Grčko proskineo, proskinisis je zahtevan termin. Označava imprimis, obožavanje Boga, izlazak 25. Mi proskineo pored izlaska nalazimo u Mateja, naveo sam razna mesta, u Marka, Jovana i tako dalje. Idolatrija je bila zabranjena zakonom, tako da niko ko je bio pravednik nije obožavao anđeli i ljude. Zašto pak Isus ne ispravljava ove svoje poklonike? Jer njemu su se klanjali. Zato što rade dobro, jer mu odaju poštu kao Bogu. To je, by the way, problem jehovista koji ne mogu da prihvate ovu reč u njenom značenju, kao što bi sa druge strane drugi sektaši, artemiti,
teli da je sasvim profanizuju. Klanjanje je klanjanje i u Novom Zavetu je uvek poistovećeno sa obožavanjem, a glagol proskino tamo ne nalazimo u kontekstu klanjanja drugim osobama, odnosno ono se tamo osuđuje. Naravno, značenje jednog istog termina nije jednako u 2. i 15. veku, ali ukazuje na poreklo i značaj koji dati termin kasnije uzima na sebe. I ovo je jako jednostavno, samo da se Artemiti sete sopstvene terminologije u vezi nas. Ekumenisti se klanjaju papi. Da, to je tačno, ali to isto je uradio i Sveti Marko Efeski. Kazao sam već da proskinisis ne treba razumeti u smislu obožavanja, nego u smislu kulta koji se vrši ikonama i svetiteljima. Mi kažemo u simbolu vere da se klanjamo Duhu Svetome, ali se klanjamo i ikonama, mada je to klanjanje druge prirode, ne uključuje obožavanje, ali uključuje efektivno klanjanje i ljubljenje. I kada se klanjamo pred ikonama, mi ne činimo samo blagi naklon glavom, nego celu metaniju, poklon do zemlje, ili polumetaniju kada rukom dodirnemo zemlju, ali se na nju ne spustimo. Da li iz lenjosti ili posvetovnjačenosti, odnosno žurbe ili prisnosti sa svecem, svejedno. Samo iz nijednog izvora nisam video da proskinisis znači klimoglad. Voleo bi da mi tako mesto privede. Puknuši na ovom šavu on veli, citiram, nemoguće je da su Grci prihvatili prostraciju proskinisis koje je još veće poniženje od ljubljenja noge. Mali Perica je nevjerovatan. Najpre, kako možeš da poljubiš nekome stopala ako ne zalegneš? Ili pak želiš da kažeš kako je papa svakome od istočnih kao Bruce Lee delio na vaši geri, ne mogu ovdje da vam pokažem šta je malaši, a to je kada vas zalepio onako nogom u glavu, i da su ga tako ljubili. Dakle, znamo da je prostracija, klanjanje kod zapadnih, uključivala i ljubljenje stopala. I to je maksimalni gest počinjenosti. Verujem za razliku od MP da je ipak manji nego da im je naložio da ga poljube u musculus gluteus maximus. MP rezonuje kao Slobodan Milošević iz vica koji kaže Clintonu, koji je uslovio milost za Srbiju jednim ala levinski gestom, da se popne na stolicu, jer se Srbija saginjati neće. Tako i naš MP koji vredno prevodi tekstove koje ne razume piše: Os elthon ipeto patriarhi opos egdehete o papas ina imehali agiosinisu elthon proskinisis ke aspazi katoton poda. Karsin koji je dolazio rekao je patrijarhu kako papa očekuje da ga tvoja velika svetost pozdravi naklonom i prihvati dole njegovu nogu poljubije. Latinski prevod se poklapa jer se pominje prezent konjunktiva glagola ljubiti. Exosculor papam adoret, eiusque pedem, ex osculetur. Na strani prevod MP jer treba jednostavno da došavši pokloniš se i poljubiš njegovo stopalo. Elthon proskinisis ke aspazi katoton poda oftu. Rečenica samo dokazuje ono što govorimo od početka. Klanjanje podrazumijeva i ljubljenje, a ljubite papuču ne može ako se ne prostreš na zemlju. Također, klanjanje podrazumijeva i ljubljenje ruke. Tako se mi danas za vreme službe klanjamo vladici i dotaknemo zemlju rukom, priđemo i poljubimo mu ruku. To je u normalnim obredima. Čudi me pak kako ovaj znalac latinsko kaže kako se latinski prevod poklapa sa grčkim tekstom, jer imamo papam adoret, što znači da obožavaš papu, jer adoret je treće lice jednine konjunktiv aktiv prezenta glagola adoro, nije klimoglad. To će biti i jedan od kamena spoticanja istočnih i zapadnih, kada istočni vele da se ikonama klanja proskineo, a zapadni pogrešno prevedu sa obožavaju adoro.
Naravno, ovaj moj argument je retorički jer se MP odnosi na ljubljenje, ali me je banalnost takvog njegovog insistiranja isprovocirala da mu ukažem kako mu je voz prošao pred očima. Sveti papa Grigorije Dvojeslov je prvi zapadni autor koji je iznao, mada ukratko, jednu ikonografsku teoriju. Nalazimo je u pismima 105 i 13, koja su u julu 599. i oktobru 600. upućene na Sereniju, talibanstvujućem vladicima Svjetske crkve. Pravoslavni vladika bio inače. I kaže papa, obaveštavam vas da smo nedavno čuli da je vaše bratstvo videvši obožavaoce slika, imaginum adoratores, polomio i izbacio same slike iz crkava. I vaš zilotizam kojim ste zabranili da se može obožavati nešto što su ruke stvorili, mi smo pohvalili, ali ne dopuštamo i da se te ikone mogu razbijati. To je 105. poslanica. I ako neko želi da pravi slike, nikako mu ne braniti, ali na svaki način zabrani da se ikone obožavaju. Adorari vero imagines modis omnibus veta. Ali tvoje bratstvo treba pažljivo da ih opominje, da od viđenih dela zadobiju pokajnički žar i da se smerno prostru u obožavanje jedine svemogući i svete trojice. Et in adoratione solius omnipotentis sancte trinitatis humiliter prostentatur. To je 13. ova poslanica. Adoracija i prostracija su kod Grigorija sinonimi i odgovaraju grčkom proskinom. Zato je pokušaj pretvaranja jednog tako zahtevnog i jakog termina u kurtoazni gest autentična perverzija. Dakle, nije bilo nikakve kurtoazije tu, nego je bilo baš jednog jasnog izražavanja, poštovanja sveštenog čina. 3. Sveti Marko Efeski se klanja papi. Klanjanje u sir je metanisanje. Pitam bilo kog vernika koji se klanja, vrši bilo malu, bilo veliku metaniju pred ikonom, a da je posle ne poljubi. Izuzima slučajeve kada imamo fresku koja je na 5 metara visine. Metanija, ali još samo da nam znalac grčkog prevede metanija sa promjena ili sa pokajanje, pa da ispadne kako su istočni menjali pamet pred papom ili se kajali pred njime, je sinonim za proskinisis. Tako da tu reč sir koristi kada kaže da su se istočni na svečanoj liturgiji poklonili papi i poljubili mu ruku. Sir, iako metanija pred osobom ili svetim objektom uključuje poljubac, ovdje precizira ljubljenje ruke, jer su zapadni ljubili papuču, pa se tako negira u određenom smislu potpuna počinjenost istočnih papi. Naime, nema metanisanja na suvo, izuzev ako se neko nalazi u praznom prostoru. Takva klanjanja bez ljubljenja imamo samo kod muslimana i Jevreja. U ovom slučaju, iako ne znamo na osnovu grčkog da li se radi o potpunoj ili polumetaniji, u svakom slučaju najmanje sa dodirivanjem patosa rukom, latinski prevodilac sugeriše da je bila polumetanija. Piše inclinacis reverenter corporibus pape manus exosculat. To jest, pobožno poklonivši tela, poljubili su ruku papi. Najvjerovatnije da je papa izašao istočnima i ovdje u susret, pa nije tražio potpunu metaniju, jer istočni kanoni zabranjuju klanjanje na liturgiji, dok su ga zapadni dopuštali, kao i koleno preklonjenje. To je i verovatan razlog zašto sada sir koristi sinonim metanija za proskinisis, jer ona može da označava dubok naklon, tako da latini, kako mi se čini, dobro su preveli ovaj grčki tekst. No i ovdje nastaju terminološki problemi za našeg MP. Piše, citiram, imamo još jednu scenu kada je se Sveti Marko sreo sa papom na papin poziv nakon što je papa čuo da je on jedini Grk koji je odbio da primi uniju.
Tom prilikom je Sveti Marko samo pozdravio papu, vjerovatno naklonom i ništa više. Da bi opisao ovu situaciju, Siropulos koristi glagol pozdraviti, često naklonom, proskino, dok se latinski prevod poklapa s obzirom da koristi imenicu reverencija koja znači ukazati poštovanje, također često naklonom. Ni ovom prilikom Sveti Marko, koji pre toga nije papu ljubio, grlio ili klečao pred njim, kako to rade sadašnji ekumenistički izdajnici. U svom vrednovanju bez razuma Pejković se zanosi i od svega napravi papazijanju. Ja sam upravo uneo nekog reda u čitanje ovih tekstova, a ovaj izveštaj se nalazi u Sir 1023. Naime, Sir koristi proskinisis, a ne metanija, što bi trebalo da označava punu metaniju. No, na toplotni udar opraštam MT što proskino prevodi sa pozdraviti, jer tako nešto nigde u literaturi nemamo. Teži je problem što u latinskom nalazimo reverencija, a videsmo da se ona odnosi na malu metaniju. Prema latinskom prevodu, Marko se klanjao kao i istočni na liturgiji, dakle napravio je po svoj prilici malu metaniju i poljubio papi ruku, mada grčki tekst sugeriše da se poklonio do zemlje i onda poljubio ruku. U svakom slučaju ne može biti reči o klimoglavu. Kada bi ove halucinacije bile tačne, onda bi ispalo da su istočni na misi samo klimoglavili pred papom, a sam MT je na više mjesta tvrdio kako su se oni tamo klanjali papi, grlili ga i ljubili. Prema tome, jedina moguća rekonstrukcija je ova koju sam predložio, mada je ubedljivija verzija da je bila u pitanju Markova velika metanija, jer nije bilo klanjanje na liturgiji, a i latin nije uvek bio dosledan u terminologiji, mislim novog prevodioca. MT pokušava da predstavi proskino kao sinonim za spazome, što jednostavno ne postoji. Citiram ga. Na kini grčkom glagol proskino znači obožavati, činiti prostraciju, padanje na kolena i ničice na zemlju glavom, ali i pozdraviti, ne uvek, ali često naklonom glava ili prosto naklonom. Možda MT ima neki svoj rečnik, ali mi čitamo u zvaničnom. Proskineo, kod Perzijanaca pred kraljem, kod Grka pred Bogom ili pred nečim svetim, baciti se na zemlju i poljubiti tlo, noge ili rub odijela, poklečke štovati, dičice pred kim pasti, klanjati se, tinati. Proskinisis, božansko štovanje, klanjanje, grčki hrvatski rječnik, na osnovi Žepić Krkljuševa rječnika, prvo izdanje, priredili Oton Gorski, Niko Majnarić. Predlaženi skenirani tekst iz klasičnog rečnika Greek English Lexicon, edicija Liddell Scott 96. godine, gdje se ne pojavljuje pozdravljanje, nego naprotiv ljubljenje ruke, noge, obraza i tako dalje. Proskinisis može da ima prenosno značenje pozdrava u prepisci, kada na primjer MP piše meni i veli: klanjam ti se do zemlje, Avo Zorane, jer si mi otvorio oči i spasio dušu od jeretičke zamke. Ne znajući više šta da uradi sa proskino, MP veli: u ovom kontekstu glagol proskino je moguće prevesti jedino kao činiti naklon glavom, pozdraviti naklonom, pozdraviti se. Dodatno za ovaj glagol imamo dokaz da nije sinonim za klečanje. Pitfendes, tagonda prosekin nafto. Marko 15.19. I spuštajući kolena učinili su mu naklon. Mučenik pokušava da kaže, jer želi da uvede pozdrav klimoglav kao proskino, nije isto što i koleno preklonjenje. Opet, prevodeći nasuprot duhu srpskog jezika veli: spuštajući kolena učinili su mu naklon. Dok je mirno mogao da prepiše ispravan sinovski prevod, padajući na koljena, klanjahu mu se. Jasno su činili proskinisis, klanjali su mu se,
ali se prilikom toga nisu bacali kao u bazen, nego su se spuštali na kolena i iz te pozicije metanisali. Moram da nacrtam Pejkoviću, jer on drugačije ne može da ukapira. Evo gledajte sada. Ovi što su se rugali Hristu kao i Artemiti što čine, nisu na kolenima vršili klimoglav. Možda to MP zamišlja od mnogih klimoglava koje vrši u svojoj keliji. Klimajući glavom čoveku se i zamaje. Tako i derviši padaju u trans. Znate tu scenu kada se vrte tamo u krug pa se tresu. Mada je MP draža katolička sentimentalistička predstava, Artemiti su jedna starokatolička sekta Isusa na kolenima koji se moli u Gesimanskom vrtu, mada iako se Luka zaustavlja na padanju na kolena, treba da znamo da se Isus kao svaki pobožni Jevrej molio ispružen na zemlji i licem okrenut ka njoj. Naše pravoslavne predstave tako ga i izobražavaju i različite su od katoličkih. Latin nekada prevodi proskinisis officium. MP nas uči. Latinska imenica officium znači uviđajnost, kurtoazija, dužnost, usluga, poseta, gest. Redovni officium je u pogledu obraćanja papi podrazumevao poljubac noge i tako su ga pozdravljali svi papisti na zapadu. Naravno da oficium pokriva značajnski sve što pomenu MP, ali kada se odnosi na papu to znači vršiti dužno poštovanje kroz klanjanje i ljubljenje. Ne može da se pretvori u nešto drugo, klimoglav, kurtoazni gest, kako bi hteo MP. To može da se zamisli u naše doba kada se osobe određenog ranga pozdravljaju sa papom, pa se blago naklone ili samo rukuju, ali za vreme o kome govorimo to je nezamislivo. Pored raznih vrsta poljubaca koji su postojali u antici u raznim kulturama, ljubljenje ruke, lica, vrha, glave, čela, grudi, usta i tako dalje, nama je bitno da znamo da je ljubljenje noge bilo znak inferiornosti, Luka 7.38, ali i znak kada se ljubi stopalo bratskog pozdrava, Luka 7.45. Ljubljenje noge papi potiče iz 8. veka. Prvi koji je tako pozdravljen bio je papa Konstantin I, koga je sreo imperator Justinijan II kada je ovaj ulazio u Konstantinopolj 710. Valentin I je oko 827. zahtevao od svih da mu ljube stopalo i to od tada postaje običaj. Na papuči je bio izobražen krst koji su ljudi ljubili, tako da nije bilo reći o idolopoklonstvu, nego samo o podčinjenosti papi kao prvosvešteniku. Zbog izolovanosti šizme patrijarh nije znao za taj šestovekovni običaj i nije hteo da ga prihvati. Sljedeća MP smešna izjava bila bi: Eastum proton meta ex apoton idi consu tonan ethelis, che metaton proskinise che aftus isel thetosan eteri ex che proskinisatosan che ex fondon avton eteri palin ex isel thetosan che proskinisatosan che ton avton tropon proskinisatosan osus an orisis. U njegovom prevodu prvo dođe ti sa šestoricom tvojih istaknutih koje bi izabrao i nakon što oni učine pozdrav naklon, neka dođe ostala šestorice i neka to učine, posle njih opet šestorica neka dođu i učine pozdrav verovatno naklonom i neka tako 6 po 6 učine pozdrav koliko god njih da odrediš za posetu. Još jedan savremeni prevod Siropulosa na ruski jezik također prevodi ove papine reči sa grčkog na isti način kao i mi, uz pomoć glagola poklanjacija, što znači odati poštovanje, odnositi se ka nekom sa uvažavanjem, nikako i nigde poljubiti ili grliti. I to je prevod Aleksandra Zanemonca 2010. godine koji je izašao.
Opet imamo nesrpsko učine pozdrav, a koji je uz sve to pogrešan prijevod, kako kazah, i nesigurnost, verovatno naklonom, odnosno maksimalno dopuštanje sa strane MP. Ne razumije se kako ruski prevod odgovara prevodu MP, kod koga stoji učine pozdrav, dok ovdje imamo ispravan i jasan prevod. Tak ti sначала прийди с шестью из твоих близких, с кем ти пожелаешь. После того, как они поклонятся, пусть войдут другие 6 и тоже поклонятся. А после того, как выйдут они, пусть и войдут другие 6 и поклонятся. И пусть и все, кого ти назначиш, poklonjacija temže obrazom. Rus prevodi sa pokloniti se, dok MP sa učine pozdrav. Pozdraviti se i pokloniti su različiti, a ne isti glagoli, nego sunce čini svoje. Također MP pogrešno prevodi konjuktiv, a ne thelis, sa koje bi izabrao, dok Rus lijepo prevodi sa s kem ti poželaješ, sa kojima poželiš. Možda MP izjavi sutra kako prevodi kao i ja, ali to zavisi od atmosferskih uslova. MP također, pošto računa da ljudi ne znaju grčki, ne prevodi sitnicu ton tropon proskinissatosan, jer ona znači da se poklone na isti način. Naime, posle vidimo da taj način podrazumijeva ljubljenje ruke i obraza papi, pa ga MP slučajno preskače, tuga artemijska. Zabava se nastavlja. Ode συμπαραλαβών τον Εφέσου, εισήλθε με ταυτού την του κελίου πύλην, και εισελθόν ο Πατριάρχης μετά των δηλωθέντων εισπάζα τον Πάπαν, καθώς ετάχτη και εκάθισεν. Ούτω δε εισπάσαντο αυτόν και οι μετ' αυτού, και εισήξαν ετέρους εξ των αρχιερέων, και προσεκίνησαν και εισπάσαντο τον Πάπαν, ήτα τούτους εκβάλλοντες τους εναπολυφτέντας αυτής εισήξαν αρχιερείς, και μετά την εκείνον εξελεύσιν ευθύς τους σταυροφόρους εισήξαν ημάς. Προσκυνήσαντες ουν και ημείς τον Πάπαν εισπασάμεθα ειν παρέσχην ημίν αυτού χείρα και περίαν και εξήλθομεν. MP ne znaju grčki. Patrijarh ulazi sa naznačenim, izabranim arhijerejima, a ne rečenima. Onda mučena duša ubacuje tačku gdje joj nije mesto. Ispasato ton Papan, tu sada stavlja tačku, καθώς ετάχτη και εκάθισε. I to pogrešno prevodi sa Patrijarh je pozdravio papu, tačka, kako je smešten seo, a treba. Gledajte sad kako to zvuči normalno. Patrijarh je pozdravio papu, kako je bilo ustanovljeno, i seo. Sir jasno veli da je stvar obavljena po protokolu, po taksisu. MP upada u besmislicu sa smešten seo. Naime, ako je neko smešten na svoje mjesto, on tu i sedi. Nikako kathos etahti ne znači smešten, nego kako je bilo ustanovljeno. To je greškica tipa da u originalu piše Putin, a onda neko ga prevede sa Artemije, kamenu se kazalo. Onda ide besmisleni nad besmislenim prevodima kojeg udostoji Maki MP. Tako mu tepam na Facebooku kada mi se javi pobuđen mazohističkim porivima. Kaže,
učinili naklon papi i pozdravili ga, ako, in, u grčkom, nam je ispružio njegovu ruku ili obraz i izašli smo. Moja baba, kada bi joj se dala ova rečenica, rekla bi: ako nam je papa ispružio ruku ili obraz, poklonili bismo se i pozdravili ga, a ako ne, izašli bismo. Zaista besmislica nad besmislicima. Rus, pošto njemu MP veruje, to prevodi najnormalnije. Poklonili i mi pape, pocelovali predloženu nam ego ruku i šćeku i višli. Ne znam koji đavo tera MP da se bruka i prevodi sa jezika koji ne poznaje, a uz to ima i odličan ruski prevod. Možda ne zna ni ruski. Ne znam u čemu je tajna, ali je sigurno da grčki ne zna. I renovirani engleski prevod veli isto. Then, having also made obeisance to the Pope, we kissed the hand which he offered to us, then his check, and we went out. The memories of Sylvester Siropoulos. MP ne zna da se in prevodi sa ako, kada ga sledi glagol u konjunktivu, ali ovdje imamo najnormalnije aoriste, to jest indikative, pareshen i exhiltomen. MP ne bi ni bio Artemid da je pa živ. Pogrešio je i u prepisivanju, a onda i u prevodu. Prepisao ispasameta i pareshen i min aftu hira, a treba umjesto in da stoji in. Kako je u prvom štampanom izdanju, strana 98, ja nemam francusko jer sam fizički spriječen da ga konsultujem, mada sam posle to i imao i video sam da je apsolutno pogrešio čovjek, nema blage veze sa time. I riječ je o akuzativu zamjenice ženskog roda u jednini, koja koju, i ona se odnosi na imenicu ženskog roda ruku, koja je također u akuzativu, tako da imamo hira in, ruku koju, obeshrabren sam. Komentarišući susret pape i patrijarha, engleski prevodilac je oprezan. The text doesn't in fact tell us specifically what this form of greeting was. It is possible that the patriarch greeted the Pope in the same way that his bishops and officials did, i.e. by kissing first his hand and then his cheek. To je i moja linija, ali bez ove ograde, jer ceremoniju gledam kroz sir opusklanjanja i ljubljenja. Naime, da ponovim, arhonti i episkopi su ovako pozdravili papu, kako je unapred dogovoreno. Opet MP nam je koristan, jer uvijek sebi skače u usta, citiram ga. Prema ovom ruskom prevodu, patrijarhi prva serije episkopa su samo pozdravili papu i da bi se to opisalo, izvinjavam se, ali ne mogu da se suzdržim, prevodilac koristi glagol pozdraviti, poprivestvovat. Dok su ostali episkopi učinili nakon papi, osim što su ga pozdravili, poklonicija, poprivestvovat, a samo su stavrofori poljubili papu u ruku i obraz, za šta prevodilac koristi glagol poljubiti, pocelovat. Problem je što MP ponovo umišlja da Rus prevodi kao on. Rus nije amater, a kad odemo napred u sir, nalazimo da poprivestvovat, pored svog osnovnog značenja pozdraviti, kako je i grčki aspazome, znači i poljubiti. Naime, ruski prevod ovako opisuje moment u liturgiji ujedinjenja. No mi ničego ne delali
razvešto vo vreme celovanja kada Latinjane privetvovali drug druga, kto gde stojal, mi takođe obizali drug druga, každi bližnjego svojego. Dakle, to pozdravljanje je u sir ljubljenje. Ili MP želi da nam kaže kako za vreme liturgije nema ljubljenja. Danas je izgubljeno ljubljenje i zamenjeno rukovanjem katolika, ali je tada još bilo na snazi. Šta više, mi iz klira ljubimo obraze ili ramena, neretko i ruke služašćih, i to nije znak počinjenosti, nego ispoštovanja. Artemiti ne mogu jer ne žele da razumeju hrišćanske izvore. Oni nemaju veze sa ovim događajima, nego žive u nekom matriksu. Mi im poručujemo, nikada nećemo ljubiti papu u ruku, niti se grliti sa njime, jer nismo u uniji sa njime i on nije crkva, već je eretik i sektaš. Ljudi koji ovo govore ne pripadaju pravoslavnom svetu, koji je uz nadljudske napore pokušavao da povrati izgubljeno jedinstvo. Eto i Sveti Marko. Jednostavno, Artemiti su mrzitelji ljudskog roda koji nemaju jedinstva ni sa kime, niti žele da ga imaju, a svoju originalnost su dokazali i kroz ovo sumanuto poricanje da je Sveti Marko Efeski ljubio ruku papi i nazivao ga Svetim Ocem, što ja nisam našao ni na jednom internacionalnom talibanskom sajtu. Dakle, Artemitima se zasigurno ne može poreći originalnost, ali jadna im je. Zaključak. Naveo bih i ponovio samo nekoliko argumenata koji ne ostavljaju mogućnost sumnji da je Sveti Marko Efeski ljubio ruku papi, kao što ću navesti i mesta koja sam uspeo pronaći, a verovatno ima vrednijih od mene, gde se pokazuje kako latinski prevodilac, Robert Crichton, ne ima ujednačenu terminologiju prilikom prevođenja termina klanjati se, klanjanje, u grčkom proskineo, proskinisis, jer ih koristi u skladu sa situacijom, odnosno kako se njemu čini da najviše odgovara smislu. Prevod je iza 2 veka posle događaja koje Sir opisuje, tako da je skoro svež. U svakom slučaju, protokolarne stvari su bile neizmenjene, tako da on zna bolje o čemu je reč nego jedan Artemit koga od događaja dele 6 vekova. Dakle, da pobrojimo klanjanja. Po modernom sistemu navodim Siropulosov tekst, ali za Crichtonov prevod stavljam siglu L i stranicu. Znači, bit će lakše ko čita tekst tamo da uporedi sve to. 1. Najjači termin za proskino je adoro i on se sreće na 6 mjesta. Tuzilovski duhovnik Kir Grigorije veli da on ulazi u latinski hram, ne klanja se nikome od svetaca koji su tamo, jer ih ne priznaje. Samo Hrista priznaje i njemu se klanja, čini znak krsta i njemu se klanja. Da bi bio siguran, svaka sličnost sa Artemitima je slučajna, Grigorije je pak išao na živce Efeskom, čitajte Siropulosa, zato što je bio slavoljubiv i glasoljubiv. Opet svaka sličnost sa Artemitima je slučajna. Dakle, ovdje je termin proskino uzet za obožavanje Hrista i vršenje kulta ikona. I sada vi kada imate jednog suludog Artemita, ovog Pejkovića, da negira da taj termin to označava, imate jednog drugog Zilota, Kir Grigorija, koji u to vreme, dakle, kaže ja adoro, proskino ne vršim u katoličkom hramu, jer to nije bilo uopšte stvar kurtoazije. Kud ćete veći dokaz od toga? Dalje, papa očekuje od patrijarha da mu se pokloni, papa adoret, i da mu poljubi nogu. Imperator se pak 3 dana borio da do toga ne dođe. Zatim,
kada su se istočni sa iraklijskim mitropolitom poklonili papi Adoravimus, jedan od Latina je sklonio papinu mandiju da bi mogli da mu poljube stopalo, ali su ovi ostali da stoje. Ovakva adoracija je bila dozvoljena po njihovom sudu, ali ne i po latinskom. Dalje, najodgovarajući latinski termin klanjanja papi je adoracija i tako se veli kada su poslanici burgundijskog kralja došli na sabor i poklonili se papi. Zatim, ista počast koja se odaje papi sleduje i patrijarhu. Grčki episkopi sa mnoštvom naroda se klanja eumque adoravit patrijarhu. Dakle, isto to poštovanje koje nije kultoazno, nego je kultno, imamo i u grčkoj crkvi. Zatim, tako se opisuje i klanjanje vernog naroda imperatoru. Dakle, isti termin opisuje klanjanje papi, patrijarhu i imperatoru. 2. Jednako je zastupljen termin veneracio 6 puta. Javlja se kao sinonim za adoru u posljednjem primjeru koji sam izneo i jednako se odnosi na imperatora. Zatim, kada se istočna delegacija sa Siropulosom klanja venerantes papi i ljubi mu ruku i obraz. Zatim, opet kada se istočni klanjaju venerat papi, opet filantropin se klanja veneratus papi za vreme mise ujedinjenja i proba vodu sa kojom treba da mu polije ruke. Opet, istočni se dužno klanjaju papi, debite veneracione, ali i njemu preporučuju u smislu da se moli za njih i da ih zastupa, što izražava prosrisis. Također, istočni se tako klanjaju eum venerarerum i duždu. 3. Korespondent reverencija revereor nalazimo 3 puta. Mitropolit Metonski se klanja reverencijam patrijarhu. Opet, grčki velikaši se klanjaju debitis reverentis imperatoru. Opet, burgundska delegacija adora papu i skandalozno se ne klanja imperatoru ulam honoris aut reverencije. Naime, prolazi pored njega kao pored turskog groba, bez da ga časti ili poštuje. 4. Oficio, koga Maki daje za pravi jedini prevod grčkog proskinisis, nalazimo samo na jednom mestu, kada se dogovarao način klanjanja istočnih pred papom. Taj termin ovdje označava protokol, ceremonijalno ponašanje i zato je na mestu što ga Latin upotrebljava. Kasnije pri susretu, kod Latina 97. strana, vidimo da Latin koristi i veneracio za proskino. I na istom listu, nažalost Pejkovićevu, Latin aspazome, pozdraviti se, prevodi sa poljubili se sa papom. Qui facta veneratio debitam papam exoculati sunt. Također, poreknuto je Pejkovićevo pravilo da se označava objekat poljupca. Imamo na kraju i na plači pogibiju svih Artemita ovoga sveta latinski prevod koji proskino interpretira sa poljubiti ruku. Tako u Sir 12.11, a Latin 340, manus tuas exoculati. Tako čine Siropulos i drugi antiunionisti ispred novoustoličenog patrijarha ekumeniste. Ovi mu se klanjaju ne pozivajući se ni nekakav 15. kanon drugog sabora, ljube mu ruku, ali se rastaju bez ikakve ideje da prave paralelnu crkvu. Čak su mu i blagodarni na njegovoj ekonomiji prema njima, to je u Siropulosa 12.12.
sva njihove ideje da čekaju se bolja vremena. I to je dobar prevod jer je u skladu sa stanjem stvari. Nema klanjanja bez ljubljenja u hrišćanskom svetu, mislim na stari svet. Kao da danas zamislimo nekog sveštenika da ide kod patrijarha i da mu ne ljubi ruku. Moguće u nekim ekstremnim slučajevima, ali mi govorimo o starom svetu gdje se protokol znao. Sada Papa Francisco izbegava da daje ruku na ljubljenje, šta više da on ljubi mnoge drugih, kao što izbegavaju mnoge katoličke i pravoslavne vladike van liturgije da pruže ruku na ljubljenje. Neretko nastaju neprijatne situacije jer ovi iz skromnosti ne daju ruku, a vernici traže da poljube Hrista, a ne njih, kako je po ispravnoj pobožnosti. Klanjanje pak bez ljubljenja ruke papi ili patrijarhu u 15. veku je nemoguća stvar. Mora sve da se kontekstualizuje. Dakle, pošto vam se video svideo, ne zaboravite da ga lajkujete, reklamirajte drugima, da bi se ipak ova neka svetlost hrišćanske zdrave vere širila. Upišite se na kanal ko se nije upisao i vidimo se na sljedećem susretu. Ćao, čao!